Hadu Arkol Kruid Marway Kalin Mbappe nakamtak Real Madrid ke Champions League negamit Persya ya ke Monaco. Hakabaka Real Madrid kalaban penlimno ke Monaco dan riula weko. Bat kumjuru Kruid Arkol Marway u Gabriel Jesus nakamtak Arsenal Persya ke Inter. Hakabak Arsenal klub penlimno ke Inter dalaila weko. Kadba limno klempoi berkat ke Manchester City haka bodo klim dalaila wikol haka Champions League. Bat kum juru limno ke PSG haka mat ke Sporting CP da ara wikol. Bat kum juru limno ke Dortmund haka mat ke Tottenham da ara not gol. Bat nagi Newsin yelekai ke Arsenal kampat matik jeng syarem watang sindru kepala kur du ark waypoint kepada ke tim kebandingkong du Bandung Syakarau 16 ke Champions League. Kadba o Kalin Mbappe nak niki arkol kibalayo negamit naki ndrusin mi madan ha ke Champions League. Layo mentah hadu kat weko. Kadba ka Real Madrid klakur kat sanpon naki Newsin yelekai. Ha ba pejek jilekai ke Champions League negamit ke Manchester City klempoi perkat. Bakla matno ya ke jeng syarem hakmat ke bodo klim. Hakabaka Manchester City ketika klub kebayelekai hakalik ke baklan tam hak ke pertai. Kadba ke bodo klim ketika tim kebayelekai hakalik ke bawan hak kerdan ke bakat saw. Kat kum karang na ke UEFA. Henry klempui perkat hang nepat baka Manchester City klamatno ya ke jeng syarem. Kadba ke Arsenal kalaban penlimno ke Inter kepada ke tim kepawan kedua akan menjikan poin mentak ayom haka Serie A. Hakabak Arsenal kelab penlim dalaila wekol ya ke Inter. Hakabak Gabriel Jesus ulayo hadu Arkol Marway na kemta ke Arsenal. Bat ke Arsenal mentah ketika tim kepaningkong kebelarung Syakarau 16. Kadba ke Real Madrid kelawan penlimno ke Monaco hadu dan riula wekol. Hakaba Kalin Mbappe layo Arkol Marway. Kumta Kalin Mbappe nagi ndrusin mi madan haka Champions League mentah kayom ulayo hadu kat weko. Bat kum juru Luis Suarez ula Kruid hadu Arkol nagamta ke Sporting CP hakaba ke PSG klar remno da arla wekol hakmat ke Sporting CP. Ka Dortmund klar remno hakmat ke Tottenham da ara not gol. Kumta na kini tim kibal de pelekai do mentaka step Newsin ke Arsenal arp waypoint ke Real Madrid kat sanpoint ke Tottenham kat sapoint ke PSG kat laipoint ke Sporting CP kat laipoint ke Manchester City kat laipoint. Tetungan sepej sagi jilekai mentaka mit kentubro ya ke klub Barcelona. Kuplay sibut.